لايك شير نوكاورا نامني هرا كومنتي تكنو كنتي الدنيا تلي آخرة تلي جزاء قبل إرجع ربي عليه الصلاة والسلام الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ربي جاء إرجع ربي عليه الصلاة والسلام غرغرسا غبريتا كيس جرا ما كان العبد وان غبريتي سنتهين غرغرسا غبريتا بير ابته ربي سغرغارا جران كان افو عالم من حديث كان بيتني في علمي كان برتن نوتي مسلم توتا ور صلاه شنيدي في سنه اسلام ما رت غدته اسلام ما مساجد اجاره مدرسه اجاره كتابه بيته علمي غدسا جرو كان في مسلم توتا وريتاتن علماء اللي سا ما صلاه صبي فجر الركعتني namni rabbitti amante rafina iyyanu dabarsa osondin maatii kenna kabiyya keessa jiraniin har'a gayyaa anu bochifadhaa jedhani oromiyaa Itoophiyaa wari taatamartu duuti ilmaan keessanii guyyaarra xumura waan ta'eef qabriillee irra qotadhaa bochisallee irra bochifadhaa qalmallee irra qaladhaa uffata awwaalallee har'a qopheeffadhaa jedhaatti nu dhaamsi an kana dabarsadhu maatii biyyattii keessa jiranii fi kanuma maqaan kootillee akkuma argaa jirtan kana hidhamtoota Saudi Arabiyaati maqaan guutuu walii qaba. Ramtoota Saudi Arabiyaa sheer godha. Akkuma isin argattan kana jaalannee osoo hin taane kiishaa argitan kana ni argitanii uffanni nurraa dhumeeti. Kofoo hin qabnu, surree hin qabnuuti, shaamisa hin qabnu waggaa tokkoo fi baatii lama akkanan ta'a. Waa takka waan uffannu hin qabnu sheer nu godha. Ammas ummanni hayyoonni dhufanii ummata Saudi Arabiyaatiif hin galchina jedhanii haasanii biyyarraa yoo dhufan abdii guddaa tokko nutti horanii turan nullee abdannee gammannee du'aayii godhannee turre furmaatan arganne ustaaz Ahmaddiin Jabal nuu barreessee gaafa inni awwala barreessutti mirqaannee ni gammanne ammoo hadha waan nu gaddisiisu malee waan nu gammannu hin agarre ammoo akka angaafii irraa qabutti akka sheek ustaaz Ahmaddiin Jabalitti yoo haasaa irraa isaa irratti argu namoonni achirraa dhufan sunuu Itoophiyaa irraa namni dhufan sunuu Itoophiyaa irraa kallattiin hin dhufne Keeniyaa irraa dhufanii jedha. Keeniyaa irraa ka dhufan hoo nu hoo akkami galchuufi hidhamtoonni Suudii Arabiyaa furmaata argatan jedhan. Kuni gaafii Ahmaddiin Jabal sarara takkallee haa ta'u gaafii tan akka naa deebisu kabajaadhaan isa gaafadha. Akkana kanaafuu sheer nu godhaati. Sheer nu godha hordoftoonni amantii musliimaa hundi amantii kiristaanaa hundi amaara islaama kan jennu. Hundi isaatu asitti akka isin argitan kan jaalatee uffata kanan uffatu meekaa kana ni agartan uffata nurraa dhume yookiin jaalanneetii miti waan uffannu qabnu waan afannullee isin balaaxaadha kanaafuu hayyoonni bakka hunda jirtan hundinuu ammas abbootiin amantii hundinuu akka sheer nu gootan akka nu iyyitan akka sagalee nu taatan duraanis sagalee nu ta'uu jirtan ammas warri ala jirtan akka sagalee nu taatan warroonni ala jiruudhaaf akka waraqaa muratuu jettan nu hoo furmaanni kenna hoo akka dhumuudha maaliif gaafiin tun akka nu deebitu kanaafuu nu amma dhuma malee waa takka wanni nu hafe hin jiru wanni nu nyaannus numaaf rabbi beeka waan uffannus ka isin argitan kana waan nyaannus isin mul'isuu ni dandeenya rakkoo hamaa keessa jirra amma ammoo hadhoofneerra qarreerra nuun geetteerti kana biyya keenya biyyi teenya nagan qabdu nuti asit dhumu jirra warri biyyaallee ka ala jirtanillee hayyoonnillee abbootiin amantiillee hundi keessanuu sagalee nu ta'a osoo jirru sagalee nu ta'a osoo hin duune kana dhaamsi kiyya kan dabarfadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balayan kiyya warreen addunyaa tanarra jirtan akkuma nu agartan kanatti kunoo uffannaan keenyaas kana rakkoon gartee hidhamtoota kana gaa akkuma isin iyyaan agartan kana kunoo iyyaanne agartanii namni asitti argamu kun hundi dargaggeessaa qeeroodha. Qeeroon tun ta biyyaafillee bu'aa qabdu tan boodaafillee biyya jaartu abdii biyyaati jechuudha. Abdii biyyaa tana gaa nuti ilmaan abbaan qabne taanee jirra. Abbaan qabnu biyyan qabnu akkana facaanee jirra jechuudha. Angaafiin ilmaan Oromoo gartee hayyoota Oromootii fi Profeesar Oromoo doktorran Oromoo ka biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hunda gaafiin isinirraa qaba. Namni kun hundi akkuma kiyya gaafii isinirraa qaba. Namni wanni barateef sabafiitiif barataa
saba keessan kanaga kunoo akkana jirra saba kana bira yoon dhaabbanne barumsa keessanis waan bu'aa nuuf qabu sammuun isin gartee itti baratan sanis bu'aan nuuf qabu hin jiru jechuudha namni hawaasa bu'aa takka hin qabne beek barnoonni isaa bakka gahuu hin qabu kanaan jaa dhaamsanuu ta'a nuu lallaba kadhageetii addunyaa bira qabdan hundi bakka jirtanii nuu lallaba rakkina keessa jirra dhumaa jirra nuti gartee kun uffannaan qabnu obboleeyyan kiyya akkuma isin na duratti ibsan kanatti namni waan dhumu murteeffatee jira jechuudha wanni namni har'a liifii tana seenneef har'a tan dhumaati jechuudha yookaan dhumnee dhabamu amma jiraachuu amma dhabamu jiruu kanarra jiruu dhabamaarra wayyaadha jennee filannee aseennee ilmaan oromoo addunyaa tana hundarra facaatanii jirtan akka dhaamsa keenya kana waliin nu geessaniin isinii dhaama nu lallabaa adaraa nu lallabaan isiniin jaa kanaafuu isinitti hin dheereysu obboleeyyan kiyya kana booda jiru jira ila kunooti amma ummati afaan amaaraatiin dubbachuuf deemaa innillee namuu sagalee ofii akka ibsatu amaara tigree silxee ummata hunda wajjin waan jirruuf amma kunoo isarraa sagalee dhaga'uu ni dandeessan እዚህ እስር ቤት ውስጥ ላይ ከገባን ከ8 ወር በላይ ሆኖናል መንግስት የለንም ወይ እነ ሶማሊያ እነ መቋዲሾ የሶማሊያ ቢያንስ ከ4 ወር በፊት ህዝቦቿን አውጥታ ወስዳለች የሶማሊያ የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው ከሶማሊያ ያነሰ ነው ወይ የአየር መንገዳችስ መንግስታችስ ምንድነው እዚህ በቅማል ያለቅነን ያለ ነው አንዲት ልብስ ነው ለብሰን ያለ ነው የምግብ እጥረት አለ አንዲት ሳን ለ3 ለ4 ነው እየበላን ያለ ነው ምንድነው መንግስት የለንም ወይ የብርቱካን ልጣጭ እየተበላ ነው እዚህ ውስጥ የብርቱካን ልጣጭ የሙዝ ልጣጭ እየተበላ ፍትህ እንፈልጋለን እኛ አውጡን እዚህ ላይ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ የሲጋራ ካምፓኒ እዛ ላይ ዘርጋ በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው እኛ በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው እየተራብነ ነው በቅማል እያለቅነ ነው እየተደበደብነ ነው ያለ መብታችንን ስንነገር አውጥተው ነው አሁን ነገ ጧት ስለመገረፌ ስለመቀጥቀጤ እኔ የማውቀው ነገር የለም የእምነት ተቋማቶች ጩሁልን የእስልምና የኦርቶዶክስ የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች ምንድነው ወደ 1 አመት እየሆነን ነው አሁን በጣም እየተሰቃየን ነው አርቲፊሻል አየር ነው ቤት ስላለን ውጭ እንኳን አይተን አናቅም ወደ ውጭ ለደቂቃ ሲያወጡ እንኳን እግራችን ይያያዛል ልክ እንደታሰረ ዶሮ እንኳን ህገወጡ ህጋዊው ራሱ መብቱ እየተጋፈፈን ያለ በዚህ ሰዓት ላይ ልጆቻችን ንብረታችን በሜዳ ላይ አፍሰን የገባ ነው መንግስት የለንም ወይ ህዝብ የሚጮህልን የለም ወይ እዚህ ጋር በረሃብ አለቅነ በቅማል አለቅነ አንድ ፕላስቲክ ይሄን ፕላስቲክ ነው 50 ብር የሳውዲ ሪያል ገዝተን ነው እየለበስን ያለ ነው መንግስት የለንም ወይ ከሶማሊያ ያተናው እንደራ ፈጫተን ይርተን akka dhaamsa keenya kana waliin nu geessaniin isinii dhaama nu lallaba adaraa nu lallabaan isiniin jaa kanaafuu isinitti hin dheereysu obboleeyyan kiyya kana booda jiru jira ila kunooti amma ummati afaan amaaraatiin dubbachuuf deemaa innillee namuu sagalee ofii akka ibsatu amaara tigree silxee ummata hunda wajjin waan jirruuf amma kunoo isarraa sagalee dhaga'uu ni dandeessan እዚህ እስር ቤት ውስጥ ላይ ከገባን ከ8 ወር በላይ ሆኖናል መንግስት የለንም ወይ እነ ሶማሊያ እነ መቋዲሾ የሶማሊያ ቢያንስ ከ4 ወር በፊት ህዝቦቿን አውጥታ ወስዳለች የሶማሊያ የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው ከሶማሊያ ያነሰ ነው ወይ የአየር መንገዳችስ መንግስታችስ ምንድነው እዚህ በቅማል ያለቅነን ያለ ነው አንዲት ልብስ ነው ለብሰን ያለ ነው የምግብ እጥረት አለ አንዲት ሳን ለ3 ለ4 ነው እየበላን ያለ ነው ምንድነው መንግስት የለንም ወይ የብርቱካን ልጣጭ እየተበላ ነው እዚህ ውስጥ
የብርቱካን ልጣጭ የሙዝ ልጣጭ የተበላ ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። እኛ አውጡን እዚህ ላይ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ የሲጋራ ካምፓኒ እዛ ላይ ዘርጋ። በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እኛ በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እየተራብነ ነው። በቅማል እያለቅነ ነው። እየተደበደብነ ነው ያለ። መብታችንን ስንነገር አውጥተው ነው። አሁን ነገ ጧት ስለመገረፌ ስለመቀጥቀጤ እኔ የማውቀው ነገር የለም። የእምነት ተቋማቶች ጩሁልን። የእስልምና የኦርቶዶክስ የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች ምንድነው? ወደ 1 አመት እየሆነን ነው። አሁን በጣም እየተሰቃየን ነው። አርቲፊሻል አየር ነው ቤት ስላለን። ውጭ እንኳን አይተን አናቅም። ወደ ውጭ ለደቂቃ ሲያወጡ እንኳን እግራችን እያያዛል ልክ እንደታሰረ ዶሮ። እንኳን ህገወጡ ህጋዊው ራሱ መብቱ እየተጋፈፈን ያለ በዚህ ሰዓት ላይ ልጆቻችን ንብረታችን በሜዳ ላይ አፍስሰን የገባ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ህዝብ የሚጮህልን የለም ወይ? እዚህ ጋር በረሃብ አለቅነ፣ በቅማል አለቅነ። አንድ ፕላስቲክ ይሄን ፕላስቲክ ነው 50 ብር የሳውዲ ሪያል ገዝተን ነው እየለበስን ያለ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ከሶማሊያ አይኪፍ ሼር ኑ ካውራ ናምኒ ሀራ ኮመንቲ ተከኑ ከኒቴ አዱኛትሌ አክረትሌ ጀዛ ቀብድ ኤርገማ ረቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላሁ ፊ ዐውኒ አልአብዲ ማ ካነ አልአብዱ ፊ ዐውኒ አኺ ረቢን ጃ ኤርገማ ረቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋርጋርሳ ጋብሪቻ ኬሰ ጅራ ማ ካነ አልአብዱ ዋን ጋብሪቺ ሱን ተሂን gargaarsa gabrichaa bira dhaabatee rabbi isa gargaaraa jedhan. Kanaafuu aalimman hadiisa kana beeytanii fi ilmi kana baratan nuti muslimtoota warra salaata shaniitii fi sunnaa islaamummaa irratti guddatee islaamummaaf masaajida ijaaree madrasaa ijaaree kitaaba bitee ilmi guddisaa jiru. Kanaafiyyuu muslimtoota warri taatan olumaa innillee sa'a ammaa salaata subii fajrii irraa kaatanii namni rabbitti amanteeraaf hin rafinaa iyya nuu dabarsaa osoo hin du'in maatii keenya ka biyya keessa jiraniin har'a gayyaa nu bochifadhaa jedhani Oromiyaa Itoophiyaa warri taatan martu duuti ilmaan keessanii guyyaarraa xumura waan ta'eef qabriillee irra qotadhaa bochisallee irra bochifadhaa qalmallee irra qaladhaa uffata awwaalallee har'a qopheeffadhaa jedha itti nu dhaamsiyaan kana dabarsadhu maatii biyyattii keessa jiranii fi kanuma maqaan guutillee akkuma argaa jirtan kana hidhamtoota Saudi Arabiyaati maqaan guutuu walii qaba. Hidhamtoota Saudi Arabiyaa sheer godha. Akkuma isin argattan kana jaalannee osoo hin taane kiisha argitan kana ni argitanii uffanni nurraa dhumeeti. Kofoo hin qabnu, surree hin qabnuuti, shaamisa hin qabnu, waggaa tokkoo fi baatii 2 akkanan ta'a. Waa takka waan uffannu hin qabnu sheer nu godha. Ammas ummanni hayyoonni dhufanii ummata Saudi Arabiyaatiif hin galchina jedhanii haasanii biyyarraa yoo dhufan abdii guddaa tokko nutti horanii turan. Nullee abdannee gammannee du'aayii godhannee turre furmaatan arganne. Ustaaz Ahmadiin Jabal nuu barreessee gaafa inni awwala barreessutti mirqaannee ni gammanne. Ammoo hadha waan nu gaddisiisu malee waan nu gammannu hin agarre. Ammoo akka angaafii irraa qabutti akka Sheek Ustaaz Ahmadiin Jabalitti yoo haasaa irraa isaa irratti argu namoonni achirraa dhufan sunu Itoophiyaarraa namni dhufan sunu Itoophiyaarraa kallattiin hin dhufne Keeniyaarraa dhufanii jedha. Keeniyaarraa ka dhufanoo nu hoo akkamii galchuufi hidhamtoonni Suudii Arabiyaa furmaata argatan jedhan. Kuni gaafii Ahmadiin Jabal sarara takkallee haa ta'u gaafii tan akka naa deebisu kabajaadhaan isa gaafadha. Akkana kanaafuu sheer nu godhaati. Sheer nu godha hordoftoonni amantii musliimaa hundi amantii kiristaanaa hundi amaara islaama kan jennu hundi isaatu asitti akka isin argitan kan jaalatee uffata kanan uffatu. Meekaa kana ni agartan uffata nurraa dhume yookiin jaalanneetii miti waan uffannu hin qabnu waan affannullee isin balaataadha. Kanaafuu hayyoonni bakka hunda jirtan hundinuu ammas abbootiin amantii hundinuu akka sheer nu gootan akka nu iyyitan akka sagalee nu taatan duraanis sagalee nu ta'uu jirtan ammas warri ala jirtan akka sagalee nu taatan warroonni ala jiruudhaaf akka waraqaa muratuu jettan nu hoo furmaanni keenya hoo akka dhumuudha maaliif gaafiin tun akka nu deebitu. Kanaafuu nu amma dhuma malee waa takka wanni nu hafe hin jiru. Wanni nu nyaannus numaaf rabbi beeka waan uffannus ka isin argitan kana
waan nyaannus isinim muddisuu ni dandeen rakkoo hamaa keessa jira amma ammoo hadhoofneerra qarreera nuun geetteerti kana biyya keenya biyyi teenya nagan qabdu nuti asidhumu jirra warri biyyaallee ka ala jirtanillee hayyoonnillee abbootiin amantiillee hundi keessanuu sagalee nu ta'a osoo jirru sagalee nu ta'a osoo hin duune kana dhaamsi kiyya kan dabarfadhe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلينكيا ورينا الدنيا تنرجرتن أكمن وأجرتن كنتي خنو وفنان كنياس كنا ركون اجرتي دم توتا خناجا أكما يسني يانا اجرتن كنا خنو يانا اجرتني ونمني أسيت أركم خنون دي درجة جيسا كيرون تون تبيا فيله بوا كبدو تنبودا فيله بيجارتو أبدي بيات يجودا أبدي بيات نجا نوتي إلمان أبان كم نثانة جرا أبان كمنو بيان كمنو أكنا فتانة جرا جو أنغابين إلمان أورمو غرتة حيوت أورمو تيفي بروفيسور أورمو دكتوران أورمو خبيا خيسا في بيالا جرتانون ده غافين اسن الراقبة نمني خنون ده كم خيا غافي اسن الراقبة نمني ورني برته سبافيتي برتا سبا خيسان كناغا خنو أكنا جرا سبا خنا برايون دا بني بروم سخيسانيس وامبو أنوف كابون كابو سمون السينجرتة اتبارتن سانيس بوان نو كابون جرو يجو نمني هوا سبوا تكن كابنه بيخ برنوني سابا كجو إن كابو خنانجا دام سنوتا نولالبا خدا جيتي الدنيا برك أبدانون دي بكجرتني نولالبا ركنا خيس جرا دوما جرا nuti gartee kun uffannaan qabnu obboleeyyan kiyya akkuma isin na duratti ibsan kanatti namni waan dhumu murteeffatee jira jechuudha. Wanni namni har'a liifii tana seenneef har'a tan dhumaati jechuudha. Yookaan dhumnee dhabamu amma jiraachuu amma dhabamu. Jiruu kanarra jiruu dhabamarra wayyaadha jennee filannee aseennee ilmaan Oromoo addunyaa tana hundarra facaatanii jirtan. Akka dhaamsa keenya kana waliin nu geessaniin isinii dhaama nu lallabaa adaraa nu lallabaan isiniin jaa kanaafuu isinitti hin dheereysu obboleeyyan kiyya kana booda jiru jira. Ila kunooti amma ummati afaan Amaaraatiin dubbachuuf deemaa innillee namuu sagalee ofii akka ibsatu Amaaraa Tigree Silxee ummata hunda wajjin waan jirruuf amma kunoo isarraa sagalee dhaga'uu ni dandeessan. እዚህ እስር ቤት ውስጥ ላይ ከገባን ከ8 ወር በላይ ሆኖናል። መንግስት የለንም ወይ? እነ ሶማሊያ እነ መቋዲሾ የሶማሊያ ቢያንስ ከ4 ወር በፊት ህዝቦቿን አውጥታ ወስዳለች የሶማሊያ። የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው? ከሶማሊያ ያነሰ ነው ወይ? የአየር መንገዳችስ መንግስታችስ ምንድነው? እዚህ በቅማል እያለቅነን ያለ ነው። አንዲት ልብስ ነው ለብሰን ያለ ነው። የምግብ እጥረት አለ። አንዲት ሳህን ለ3 ለ4 ነው እየበላን ያለ ነው። ምንድነው መንግስት የለንም ወይ? የብርቱካን ልጣጭ እየተበላ ነው እዚህ ውስጥ የብርቱካን ልጣጭ የሙዝ ልጣጭ እየተበላ ፍትህ እንፈልጋለን። እኛ አውጡን እዚህ ላይ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ የሲጋራ ካምፓኒ እዛ ላይ ዘርጋ። በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እኛ በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እየተራብነ ነው። በቅማል እያለቅነ ነው። እየተደበደብነ ነው ያለ። መብታችንን ስንነገር አውጥተው ነው። አሁን ነገ ጧት ስለመገረፌ ስለመቀጥቀጤ እኔ የማውቀው ነገር የለም። የእምነት ተቋማቶች ጩሁልን። የእስልምና የኦርቶዶክስ የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች ምንድነው? ወደ 1 አመት እየሆነን ነው። አሁን በጣም እየተሰቃየን ነው። አርቲፊሻል አየር ነው ቤት ስላለን ውጭ እንኳን አይተን አናቅም። ወደ ውጭ ለደቂቃ ሲያወጡ እንኳን እግራችን ይያያዛል ልክ እንደታሰረ ዶሮ። እንኳን ህገወጡ ህጋዊው ራሱ መብቱ እየተጋፈፈን ያለ በዚህ ሰዓት ላይ ልጆቻችን ንብረታችን በሜዳ ላይ አፍሰን የገባ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ህዝብ የሚጮህልን የለም ወይ? እዚህ ጋር
በረሃብ አለቅነ፣ በቅማል አለቅነ። አንድ ፕላስቲክ ይሄን ፕላስቲክ ነው 50 ብር የሳውዲ ሪያል ገዝተን ነው እየለበስን ያለ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ከሶማሊያ አይክ ሼር ኑ ካውራ ናምኒ ሀራ ኮማንቲ ተከኑ ከኒቴ አዱኛት ለ አክረት ለ ጀዛ ቀብት ኤርገማ ረቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላሁ ፊ ዐውኒ አልአብድ ማ ካነ አልአብዱ ፊ ዐውኒ አኺ ረቢን ጃ ኤርገማ ረቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋርጋርሳ ጋብሪቻ ኬሰ ጅራ ማ ካነ አልአብዱ ዋን ጋብሪቺ ሱን ተሂን gargaarsa gabrichaa bira dhaabatee rabbi isa gargaaraa jiran kanaafuu aalimman hadiisa kana beeytanii fi ilmii kana baratan nuti muslimtoota warra salaata shaniitii fi sunnaa islaamummaa irratti guddatee islaamummaaf masaajida ijaaree madrasaa ijaaree kitaaba bitee ilmii guddisaa jiru kanaafiyyuu muslimtoota warri taatan olumaa innillee sa'a ammaa salaata subii fajrii irraa kaatanii namni rabbitti amantirraa hin rafinaa iyya nuu dabarsaa osoo hin du'in maatii keenya ka biyya keessa jiraniin har'a gayyaa nu bochifadhaa jedhani oromiyaa Itoophiyaa warri taatan martu duuti ilmaan keessanii guyyaarraa xumura waan ta'eef qabriillee irra qotadhaa bochisallee irra bochifadhaa qalmallee irra qaladhaa uffata awwaalallee har'a qopheeffadhaa jedha itti nu dhaamsi an kana dabarsadhu maatii biyyattii keessa jiranii fi kanuma maqaan kootillee akkuma argaa jirtan kana hidhamtoota Saudi Arabiyaati maqaan guutuu walii qaba. hidhamtoota Saudi Arabiyaa sheer godha. Akkuma isin argattan kana jaalannee osoo hin taane kiishaa argitan kana ni argitanii uffanni nurraa dhumeetti. Kofoo hin qabnu, surree hin qabnuuti, shaamisa hin qabnu waggaa tokkoo fi baatii lama akkanan ta'a. Waa takka waan uffannu hin qabnu sheer nu godha. Ammas ummanni hayyoonni dhufanii ummata Saudi Arabiyaatiif hin galchina jedhanii haasanii biyyarraa yoo dhufan abdii guddaa tokko nutti horanii turan. Nullee abdannee gammannee du'aayii godhannee turre furmaatan arganne ustaaz Ahmadiin Jabal nuu barreessee gaafa inni awwala barreessutti mirqaannee ni gammanne ammoo hadha waan nu gaddisiisu malee waan nu gammannu hin agarre ammoo akka angaafii irraa qabutti akka sheek ustaaz Ahmadiin Jabalitti yoo haasaa irraa isaa irratti argu namoonni achirraa dhufan sunuu Itoophiyaa irraa namni dhufan sunuu Itoophiyaa irraa kallattiin hin dhufne Keeniyaa irraa dhufanii jedha. Keeniyaa irraa ka dhufanoo nu hoo akkami galchuufi hidhamtoonni Suudii Arabiyaa furmaata argatan jedhan. Kuni gaafii Ahmadiin Jabal sarara takkallee haa ta'u gaafii tan akka naa deebisu kabajaadhaan isa gaafadha. Akkana kanaafuu sheer nu godhaati. Sheer nu godha hordoftoonni amantii musliimaa hundi amantii kiristaanaa hundi amaara islaama kan jennu hundi isaatu asitti akka isin argitan kun jaalatee uffata kanan uffatu. Meekaa kana ni agartan uffata nurraa dhume yookiin jaalanneetii miti waan uffannu hin qabnu waan afannullee isin balaaxaadha. Kanaafuu hayyoonni bakka hunda jirtan hundinuu ammas abbootiin amantii hundinuu akka sheer nu gootan akka nu iyyitan akka sagalee nu taatan duraanis sagalee nu ta'uu jirtan ammas warri ala jirtan akka sagalee nu taatan warroonni ala jiruudhaaf akka waraqaa muratuu jettan nu hoo furmaanni kenna hoo akka dhumuudha maaliif gaafin tun akka nu deebitu kanaafuu nu amma dhuma malee waa takka wanni nu hafe hin jiru wanni nu nyaannus numaaf rabbi beeka waan uffannus ka isin argitan kana waan nyaannus isin muddisuu ni dandeenya rakkoo hamaa keessa jirra amma ammoo hadhoofneerra qarreerra nuun geetteerti kana biyya keenya biyyi teenya nagan qabdu nuti asit dhumu jirra warri biyyaallee ka ala jirtanillee hayyoonnillee abbootiin amantiillee hundi keessanuu sagalee nu ta'a osoo jirru sagalee nu ta'a osoo hin duune kana dhaamsi kiyya kan dabarfadhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balayen kiyya warreen addunyaa tanarra jirtan akkuma nu agartan kanatti kunoo uffannaan keenyaas kana rakkoon gartee hidhamtoota kana akkuma isin iyyaan agartan kana kunoo iyyaanne agartanii namni asitti argamu kun hundi dargaggeessaa qeeroodha. Qeeroon tun ta biyyaafillee bu'aa qabdu tan boodaafillee biyya jaartu abdii biyyaati jechuudha. Abdii biyyaa tanagaa nuti ilmaan abbaan qabne taanee jirra. Abbaan qabnu biyyan qabnu akkana facaanee jirra jechuudha. Angaafiin ilmaan Oromoo gartee hayyoota Oromootii fi Profeesar Oromoo
doktorran Oromoo ka biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hunda gaafiin isinirraa qaba. Namni kun hundi akkuma kiyya gaafii isinirraa qaba. Namni wanni barateef saba fiitiif barataa. Saba keessan kana gaa kunoo akkana jirraa saba kana bira yoon dhaabbanne barumsi keessanis waan bu'aa nuuf qabu hin qabu. Sammuun isin gartee itti baratan sanis bu'aan nuuf qabu hin jiru jechuudha. Namni hawaasa bu'aa takka hin qabne beek barnoonni isaa bakka gahuu hin qabu. Kanaan jaa dhaamsanuu ta'a nuu lallabaa haadha geetii addunyaa bira qabdan hundi bakka jirtanii nuu lallabaa rakkina keessa jirraa dhumaa jirraa. Nuti gartee kun uffannaan qabnu obboleeyyan kiyya akkuma isin na duratti ibsan kanatti namni waan dhumu murteeffatee jira jechuudha. Wanni namni har'a liifii tana seenneef har'a tan dhumaati jechuudha. Yookaan dhumnee dhabamu ammaa jiraachuu ammaa dhabamu. Jiruu kanarra jiruu dhabamaarra wayyaadhaa jennee filannee aseennee ilmaan Oromoo ka addunyaa tana hundarra facaatanii jirtan. Akka dhaamsa keenya kana waliin nu geessaniin isinii dhaama. Nuu lallabaa adaraa nuu lallabaan isiniin jaa. Kanaafuu isinitti hin dheereysu obboleeyyan kiyya kana booda jiru jira. Ila kunooti amma uummatni afaan Amaaraatiin dubbachuuf deemaa innillee namuu sagalee ofii akka ibsatu Amaaraa Tigree Silxee uummata hunda wajjin waan jirruuf amma kunoo isarraa sagalee dhaga'uu ni dandeessan. እዚህ እስር ቤት ውስጥ ላይ ከገባን ከ8 ወር በላይ ሆኖናል። መንግስት የለንም ወይ? መንግስት የለንም ወይ? እነ ሶማሊያ እነ መቋዲሾ የሶማሊያ ቢያንስ ከ4 ወር በፊት ህዝቦቿን አውጥታ ወስዳለች የሶማሊያ። የኢትዮጵያ መንግስት ምንድነው? ከሶማሊያ ያነሰ ነው ወይ? የአየር መንገዳችስ መንግስታችስ ምንድነው? እዚህ በቅማል እያለቅን ያለ ነው። አንዲት ልብስ ነው ለብሰን ያለ ነው። የምግብ እጥረት አለ። አንዲት ሳህን ለ3 ለ4 ነው እየበላን ያለ ነው። ምንድነው መንግስት የለንም ወይ? የብርቱካን ልጣጭ እየተበላ ነው እዚህ ውስጥ። የብርቱካን ልጣጭ የሙዝ ልጣጭ እየተበላ ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። ፍትህ እንፈልጋለን። እኛ አውጡን እዚህ ላይ ወጣቱ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ መንግስት በደንብ የሲጋራ ካምፓኒ እዛ ላይ ዘርጋ። በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እኛ በስሜት ሌላ ሱስ ላይ እየገባን ያለ ነው። እየተራብነ ነው። በቅማል እያለቅነ ነው። እየተደበደብነ ነው ያለ። መብታችንን ስንነገር አውጥተው ነው። አሁን ነገ ጧት ስለመገረፌ ስለመቀጥቀጤ እኔ የማውቀው ነገር የለም። የእምነት ተቋማቶች ጩሁልን። የእስልምና የኦርቶዶክስ የተለያዩ የእምነት ተቋማቶች ምንድነው? ወደ 1 አመት እየሆነን ነው። አሁን በጣም እየተሰቃየን ነው። አርቲፊሻል አየር ነው ቤት ስላለን ውጭ እንኳን አይተን አናቅም። ወደ ውጭ ለደቂቃ ሲያወጡ እንኳን እግራችን እያያዛል ልክ እንደታሰረ ዶሮ። እንኳን ህገወጡ ህጋዊው ራሱ መብቱ እየተጋፈፈን ያለ በዚህ ሰዓት ላይ ልጆቻችን ንብረታችን በሜዳ ላይ አፍሰን የገባ ነው። መንግስት የለንም ወይ? ህዝብ የሚጮህልን የለም ወይ? እዚህ ጋር በረሃብ አለቅነ፣ በቅማል አለቅነ። አንድ ፕላስቲክ ይሄን ፕላስቲክ ነው 50 ብር የሳውዲ ሪያል ገዝተን ነው እየለበስን ያለ ነው። መንግስት የለንም ወይ?